Hey guys, welcome back to my channel. Umukobwa wanyu mwiza ndi no munsi nabateguriye video. Iyi video ikaba ari ku bantu bashaka kwapurika ubwenegihugu and ku bantu bashaka gusavinga amafaranga to save themselves the $760 that you have to pay in application fee yuri kujya kwapurika ubwenegihugu. So muri no video ndi buze ku breaking down ibintu byukeneye kugira wapurike ubwenegihugu and then kwapurika ubwenegihugu atari only kwapurika ubwenegihugu bakubwapurika utari kubwishure y'amadolari $760 yo basaba kugira ngo wohereze application yawe no kugira ngo batangire process yo kuguhereza ubwenegihugu. Tuza gufocusinga ku bintu bitatu. Icyambere muri ibyo bitatu ni standard, ni N400. So N400 ni naturalization application. Wa filing inshuro kumuntu ko filinga normally wa filinga mu buryo bubiri, paper and online. Paper, you filing muri paper you pay $760, nukuvuga ati printinga ibipapuro ukabyuzuza urangiza ukabishyira mu envelope ukabyohereza. Iyo byohereje utyo baguca $760. Ayo $760 ajya kuri application fee na akajya no kuri biometrics. Biometrics ni igihe ugiye kuri state certified space barangiza bakagufata ifoto, bamara gufata ifoto bagafata n'ibikumwe byawe, bakaba ariyo appointment yawe. Icyo ni cyambere. Ubundi buryo wakohereza no za application yawe ni online. Kuri online baguca $710, buriya bakuraho ayo 60 yo kohereza muri mail. Hariho abantu bafite akazi ko gufasha abandi kwapurika ubwenegihugu. Some of us have used those services. Abandi tuzi abantu bagiye bakoresha bagiye bavuga ati hey nyapurikira maze rero nohereje application yanjye. I know when I was trying to get my citizenship nagiye kuri Catholic charities to see niba bamfasha, and then njya no kuri YMCA kureba niba bamfasha, and then bose I didn't get an option for zero money kubera niyo mpamvu nari nagiye yo kugira bankuriraho amafaranga. Bose bari gufata application fee. So niyo mpamvu navuze ati okay reka njye gushakisha ubundi buryo ndebe nimba nabona ubundi buryo bwo kuba nakohereza no application ku buntu. I mean, it wasn't hurting me. Ikintu cyuri kohereza ku buntu, I gave it a try. I was just putting myself out there. So hari legal assistance izo wasaba, and that ranges between $500 na $1,200, ntago biri cheap. I think hari umuntu wonzi wagiye gukoresha ubwenegihugu, I think bamuciye $20,250 kubera ni it was $1,000 all together. No kuvuga yuko ukuyemo ayagenda kuri application fee, ayasigaye nayo yari yishyuye umuntu. That is if you filing by if you go into an actual person. If you are doing it online and getting the assistant online, the fee can range from $150 to $550 on top of your application fee. So I'm here to encourage you kubikora weho bwawe. The application I-912, just like the N400, both of them are kind of similar. Some of the things you have to copy over, some of the things go usubiramo iyo kuzuza urupapuro rumwe warangiza ukajya no kurundi ukajya kuzuza. Icyo ndi focusingeho, icyo ndi bubivugeho byo usibye nyine imyitondoro yawe wowe uriwe n'ababyeyi baba baribo no kongeraho ntuza like green card, nimero za green card yawe. Ikindi cyo wa focusingaho, cyo defininga, cyo twavugaho mu ntuza muri more details ni your household side, like tubanziriza aho ngaho na household income, kubera nizo factors zikora kugira ngo babe bakwemerera. So nukuvuga yuko
niba ufite barumuna bawe bari munsi y'imyaka 18 ugomba kuba includinga muri household income, muri household size. Niba ufite murumuna wawe nawe uri hejuru y'imyaka 18 akaba adafite ubwenegihugu, nawe ugomba kumuincludinga kubera nawe azapurika. And you can do the same thing. Ukamuincludinga nawe akaza kuincludinga. Noneho baramutse I don't know how the vetting process work, but baramutse bavuze ati bano bantu bahujije ababyeyi, bahujije barumuna babo, reka turebe application tuzigire side by side. Niba ugiye kubikora utyo nabo bashiremo. Ariko umuntu ukuruta, sibyo, umuntu ukuruta akaba akorera amafaranga menshi, akaba atari qualifying. Anyone who doesn't qualify for the fee waiver nukumukuramo. Anyone who qualifies for the fee waiver wamushiramo. However, niba hari umuntu wo wakuramo kugira ngo uqualifying, ntuzagira ubwoba bwo kumukuramo. Kubera defining the household is just defining people you live with. Niba mutabana ubakuremo, niba ari batoya kuri wowe ubashiremo, sibyo? Niba ari bakuru bawe kuri wowe bakaba bafite ubwenegihugu ubakuremo, kugira ngo bikorohere kuba wavuga ati kuba wabidefininga bibe clear kuri wowe no kuri kubazabona ntuza iyo application, kubera they only have your application to check with. Niyo bajya kureba iyindi babona bari over 18 and then it doesn't have anything to do with your application, so it's fine. Okay, icyo ngicyo nicyo nari nshaka kumentioninga. And the other thing, they ask you not only your household size, they ask you for your household income. When they ask you for your household income, it just means ni amafaranga yikorera, amafaranga y'abantu bose bakora mu bo washize muri liste washize hasi y'urubuza koherezana na application. Abakora bose na ayo bakorera byose uyateranyije, ayo ngayo iyo niyo household income. Noneho kugira ngo qualifying for 100% fee waiver nukubera mwaba weho bitewe na household size yawe, niba yo mukorera ari under 150% of the poverty line. Rukumva? Let me explain the household income again. So your household income must be at or below 150% of the federal poverty guidelines. Ndibuze kubahereza examples of how much you should be making by household to be considered poor by the federals. So to be considered poor, niba uri umuntu umwe ukora ibihumbi 15 uri umukene. According to the state, uri umukene, nujya gukora akenshi niyo ujya kugira gukora income tax, they give you some money back kubera uri umukene. Niba ukora ibihumbi muri babiri mukaba mukora 21,200 nawe uri umukene. Niba muri batatu 26,600 namwe muri abakene. No kuvuga yuko niba muri babiri mukaba mukora ibihumbi 26,600 ku mwaka, niba muri batatu kuvuga yuko mufite someone who doesn't work or disabled, you guys are still under the federal poverty guideline. Idufata ibihumbi 25 ku bantu batatu ni ibihumbi 26,600 kugira ngo ubone 150% of that. Twadivisa 27 mo kabiri ukabona 13 bya 13 byongere kuri ntuza kuri 26. So wagakwiye kuba uri gukorera ibihumbi biri munsi ya 39 muri batatu
mwishize hamwe muri batatu ibihumbi ntuza 29. Niyo mpamvu nari ndi kuvuga ati niba ufite barumuna bawe bashiremo, kubera first they're minors, 2 they're most likely not working, 3 you are in school, so you're not making more than like $15,000 a year, and 4 generally speaking to the low income earners. So niba dukora amafaranga makeya tukaba dufite abana batoya bo turi kurera, you still regardless gonna find yourself under the federal poverty guideline, and that qualifies you for a fee waiver. Iyo ugiye kuri immigration service ntuza website ukaba uri gushaka ntuza na I-912 fee waiver, baguhereza na ntuza na bakubwira n'ibyo ukeneye kugira ube wakwalifyinga for the fee waiver. Ibyo bintu ni bitatu. 1 it means tested benefits. No kuvuga yuko niba wowe cyangwa umuntu wo mubana uri muri household, sibyo, niba babona food stamp cyangwa SNAP Medicaid, niba mubona ibyo bintu, niba uri qualified kuri ntuza kuri government assistant kuryo, then you most likely are qualify for, that makes you qualify for the fee waiver. Nicyo ni kimwe. Icya kabiri ni income. Ni ukuvuga yuko niba household yawe, urugo rwawe mukorera make ku 150% y'intuza ya federal poverty guidelines. Noneho bwa gatatu it's extreme hardship. Extreme hardship bivuze yuko niba recently igihe wari uri kugira ngo waprike uhuye n'intuza, uhuye na medical bills, unexpected medical bills, like you got in a car crash and it's your fault, so nobody pays for it, or you fall down, or you get into an accident and then ukarwara, or ukarwara bisanzwe and then ukajya kwisanga ugasanga ari indwara ikufasha igihe kirekire, then you can use that as a way of saying, hey, nahuye n'iki kintu cyansabye amafaranga yo ntafite, none ndi umukene enough yuko ntashobora kwishura $500 760 kugira ngo noheze no application, so please muyifate ku buntu. So nicyo bivuze. Noneho for me, kubera ntazi ntuza situation yanyu, niba hari medical bills uja muri kupayinga for, you can just do that. Just send them invoice or like history y'intuza yuko umaze iminsi urwaye. They can approve your application. But another thing, niba mugira food stamp, ufata ibyo bipapuro, like the approval letters that bajya baguhereza, just take a copy of that and then send it with the application. Kubera proof is sent with the application. A third is income. Nkuko nabivuze, income iyo twayivuzeho. Noneho let's say niba uri umunyeshuri, focus on that. You're not making money. Your application is yours. Sibyo? So, niba falling under the poverty guideline, you are already set to, your household income is going to be low, and then a way to prove that one of the reasons why it's low, you can send in, niba uri mu mashuri, you can send in things like tax transcript. Niba ukora part-time, you are poor. If you are doing part-time in America, you are poor. And that will brings down your household income. So if you're doing part-time, take your tax transcript. You can get that for free. You can do it electronic. I don't know if you can do it for free, but you can get it through the IRS, and then they'll send you a tax transcript, which is acceptable by any government agency, because IRS is a government agency. Yerekana income yawe, how much tax you pay, how much income you have, how much return
you got to your ntuza and the kind of work you do. Second, you can do your school transcript. Iyo uri mu ishuri, kuri umunyeshuri, abanyeshuri nta mafaranga bagira. So you can send in your student transcript and you can send in your schedule. Niba uri hagati ya semester, just print out your schedule and send it with the application. Niba uri no gukora part time, niba uri umunyeshuri, send in your you can add to things you are sending your pay stubs, like a 2 months worth pay stubs. Kubera amezi abiri yerekana how much you're earning either way. Yerekana how much you're earning regardless of regardless on how many hours. Kubera amezi abiri udakora amafaranga, it's insane. Anyways, this is something I've been wanting to do for a while, and I think I explain it really well. I have notes with me. Icyo nshaka gusubiramo ni uko niba ushaka kohereza application yawe y'ubuntu y'ubwenegihugu, you can get it for free. One, through applying for a fee waiver. Bizagusaba kugira ngo ubimeringe kuri PO box ya US immigration. So ikizaba kiri muri application yawe ni N400 application, tuza I-912 fee waiver application na proof yuko nta mafaranga ugira, yuko either wowe ubwawe nabo mubana nabo nta mafaranga bagira. So you can send that in. We should, of course, to be sure muri envelope. I'm guessing that at this stage where you're applying for your own things, you should know how to send in a letter and how to write your send address and your return address. Your own address is gonna be at the top corner, and then your sending address is gonna be in the middle. Because top corner is return address, and this one is your own. Iramutse itakaye cyangwa batabishaka, they can send it back. So that's everything I had to say. Like I said, this is a video that I've been wanting to do for a while, actually before the beginning of this year, but ntago nabonye umwanya wo kubikora ngo mbe nabigira ngo nabishira hamwe ngo mbikore, but I guess we're back in a groove. Nimba biri complicated and you want to give it a try, I'm willing to help. You guys know my Instagram. You can DM me ukavuga ati mwiza ndi kugira ngo mbyikorere. Take a look at my application, ndebera kuri application yanjye, noneho umbwire nimba hari icyo nibagiwe cyangwa hari icyo na messing up. I will. I can look over your application. I'll give you my time. It's okay. I can look over your application. We can talk through it, and then we can talk about your proof, the proof you need kugira ngo bigire. I did this like, I think 2020 nibwo nabikoze. I did this in 2020 nigihe cyari cya COVID, but I think right now basubiye kuri schedule. You can get your citizenship in like 6 months. Byose bikaba birangije from the date you sent it to the day that bakuguhereza bikaba 6 months. So niba ari ikintu cy'uri ushaka gukora ukumva ukeneye help, just DM me, or if you have my number, text me. I can give you those 1-2 hours, then we can talk about the application. We can go over the application, and then ibyo wibagiwe, ibyo ndi kubona biri ngombwa kugira ushiremo nkabikubwira tukabivanaho, noneho ukayohereza, and then you don't have to sit there scared thinking about application yanjye y'ubwenegihugu bizagenda ute. And then that's everything I have for you guys today. I am very tired. I'm going to go get ready to sleep. I had a long day, but like always, bantu b'Imana, Imana ikomeze kubarinda. Niba ugeze this far, please comment, subscribe.
and everything in between. Naho ikindi gihe. Bye. Go watch my other videos. Thank you so much for watching. Again, I'm expecting to see like 1 or 2 people decide to do it, and then I'll give my time. No kuri. Kandi sinyambesha. I'll give my time and twohereza application yawe, and then you can live in peace, and then you can get your passport. No kugira passport yawe ntabwo ari ikintu kigize, ntabwo ari ikintu kiguhoye. We can talk about that next time after you get your citizenship. Anyways, thank you so much. Love you. Bye bye.